Indo Naga Peace Talk Warusin Purapada, Manipur Integrity Kaibi Yaro Haiduna, Koiraman Kaitil Ima Sing Tolakuna, Section Concerts at Cray. Naga Peace Talk Warusin Lapada, Manipur the Thon Never Todok Sing, Tokanaba, CRPF ahead the personal sing, Impal City Maru Mapam Sinda, deployed the Wahokray. Naga solution Manipur upon the Saktam Akaiba Lakani Haina, Miam Makat Patobigano, Karigumba Kai Yabu from Abahit, Europada, Miam, Most Sinduna, Subsana Tenagani Haina, MLA, Ingona Punduraki. Amasung Manipur the library Kongs and Kakanabaki Taurang Wina, said a city district Kudimakta, library sing Sana Taurang Lady Haina, Minister General Commander Punduraki. Mayama Kurumzari Domni Miribasi Impact News ni Aitaklaman Siamkan and House Pungza Si Pawagi Maraba Pausing Miamda Pizari. Indo Naga Peace Toki, Warusin Purapada, Manipur Integrity Kaibi Yaro Haiduna, Koiraman Kaitilgi Ima Singna, Tolaktuna Section Concert Satkre. Minister Banglo Fawa Sakadaba Concert Adu, Lamakang the police na Tatuna, Banglo Fawi Hon Kidre, Miam Section Concert Adu, Sadanaba Koiraman Ima Kaitel Ahum the Popam, Family Nupi Kayana, Lambi the Tumaraki. Nupi Singaduna Lambi the Tolokpadagi, BT Flyover Briski, Makagi Lambisu, Satoksa Sinda Apan Boiki. Tungda Nupi Kaya Aduna, Indo Naga Peace Talk Warusina, Manipur Sopo Yaro Haiba, Kolau Kaya, Lunena, Concert Sarpahoki. Concert Aduna Minister Banglo Tamna Lakpagi Lambida, Congress Baban Mapada, Concert Loising Adubu, Police na Tatuna Tamki, Concert Loising Aduna Makoi Lambi Tatkano Haiduna, Police Personnel Singa, Akan Mamonga Munaki. Mapamadudagi Miamge Concert Adu, Mama Ileduna, Ima Kaitel Tamna Amukhalanki, Tungda, Kaitel Fambi Ima Karana. Governor Gimanak Satuna Memorandum Supisin Ki Concert Adu the Saryaki Ima Amana Fongdorpada, Indo Naga Peace Talk Asina, Manipur Gingam Kai Sol Pataragadi, Ahum Suba, Nupi Lalgi Damagda, Koiraman Kaitil Ima Singna, same Southern Lady Haina, Fongdorkli. I could overpower Manipur upon we Satum Kaluk Pur Manba, Adugumba autonomy Singba, Pinabu Wakalam Laktaragadi, Manipur Miam Punamana, Amuta Hokta Yo, Amuta talked about Punabak, Torkan the government of India, warning thousand. Manipur say, Macheta Nabakadi, Mataragadi, I quite Ahum Subanupilangi the Makta, I quite Torang Taudan Leban, Kaiman Bajaragi, Ima Ibn Punamasina. Government now Masidi, Aquina, Mamang to High in Mianga, Pamakang Tabak, behind in Mianga, Pamakang Tabak, Mikuta, Government Sodom, Lumba. Government should begin to talk to the government should later over Tamdudi. Adona government should Mianga Pamba talk the Mianga Pamba Tabak view hide and Parzamiams and Mabuya and Tagalini, Mianga Pamba Kanga Tabak talk the Mama Sana, Masana Dum designed to Jabatabani, Mianga Pamba Mutumina. Indo Naga Framework Warusin Purapada Manipur Integrity Kaibi Yaro Haiduna, Uripok Yamiam Laikai Imasina Tolaktuna, Wakani from Satakre. Uripok Yamiam Laikai, Merapai Lufna Sinduna, Wakani from Adu, Uripok Yamiam Laikai, Masinda Satakibani, Wakani from Aduga Marilena, Lubasiki President Yambiam Momona Fongdolopada, Manipur the Zati Kaya Kundaduna, Kundaminaduna, Ingna Second Lajeriba Iram Damasibu, Tugainaba, India Lengak Amadi, NSN Ayana Tobigano, Framework Agreement ki Warusinda Manipur Integrity Kahen Bayaro Haina, Lunan Manipur Integrity Kahen Batarabadi, Jun Tarani Pandagi Hena, Akan Bakongzang Kaya Ama, Sangsin Kigani Haina Fongdoki. Framework Agreement ki Waru Sinda Manipur Interest on Gano, Indiana Kang Naiba Tausil Tawayaro Taba Plekat Kaya, Tetuna, Wakan Famaduda, Saryaki. Aina yadaba loop amaga India gomenga Manipur gilam kai sokna wari yaurpa sida koi praja ama oina koi yaning de Manipur gilam maset am to so phakna puba yaroi moina moigi maramda leijau moya pamba tawjau aduga Manipur da de koi yeselekanu. Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi Giming Makhada Thawbal Ima Amadi Khoirom Nupi Lufna Sinduna Manipur gi apun magi saktam the singna rapo yaning di haiduna Yaripok Khoirom da Wakani Fam Pamkre Wakani Fam Aduda India Government
singmi tami nungsinadana ba hotnaba yaningde Manipur gi singi lamda 6 schedule sanaba yarui haina thaba placard singsu sijanaki Nakalamoromda All Muslim Development Committee AMDC na peace talk na landam asigi saktamda soglak yarui hairi Lilong usoi pokpida laiba committee asigi office ta paumi singa unabada committee asigi president Muhammad Said Ahmad na miyang apamagi wangmada thabok paikhalaknaba honaralabadi makhal makha kayagi khongjang miyam ga loinana paikhalagani haiki Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomina India Naga Pistoki Warusin Purapada Lamdam Masida Solokpa Yai Haiduna Sangsilakliba Khongjanggi Sarkam Oina Hayeng Numidang Pung Tare Taba Matamda Lamdam Masigi Miyamna Mairagi Section Khongset Sangsin Biu Haina Paujelakli Sahi Kunithoi India Government ka wari sanaduna lakliba Naga Pistoki Warusin Lakpada Manipur gi Miyamna Taramna Okpa Wafam Fongdung Narapagaloina na Karigumba Warusin Nasida Manipur gi Ngamkhaida Sengdaralabadi Kumjali singani amagi Jun tarani pana thokiba misi minadagi henba ihau lakpa yai hainasu miyamna mipaiba poknari hirmasigi matangda Impact News ki reporter RC Mangang Samasung video journalist Irom Mosadagi akhanam pogdamang October 13 फावबगी मनुंगदा इंडो नागा पिस्टोकी अरोइब वारो सिनेमा लाकपा याबगी थाजनाबा अमा मियामदा लैनरिबा असिगी मतंगदा खरमन कैथेनदा लैरिबा इमाय बेल सिंगी वखलोंदा करी लैरिबगे हाइबदु मियामना खंगमिनासि Waroisin porkane singa si seroiba moigi meeting ama leireko sidai sida kari tholakada ge khanbada khoi su yam nungai thaba kari oirakani habagi amadi edum isada niknik laurga leiba haitareko engak si sumatik yam sadra baraina khale habadi sigi fiam si yorakani haba sa hana dei sumoin hena khangini ko aitem jundu sunu si khraba thudok ni ko adu tang hena sathina tholakani hainari bani mupi sing hoji mai magi kanu se loin ma kinadreba ningon chako pok chako roi hainarabani ha adoragadi akoi ngasai willingly thamoidagi intentionally nungaitana tholokpa haibase matomda dum forcefully min inbana tana dum chakkhradabone basidi aigi mota di nupi oiba khudimak se loina bak khwangche center hotnagadabani Marak asida Manipur gi khwaidagi chawba ningol chakobagi adublaba thorom leijarabasu Manipur gi integrity da kaigadaba leiragadi ningol chakobagi thorom toktuna Nigol obi chingju khwangset phiji kisanduna haibadi Manipur gi ngamkhai gi damakta thawaina pontha oiduna pulam bangna leba kannabu gi damakta charuk jaminasi haibu wafam asu khwarman kaichel gi ima amana yamna thamoi chongna Impact News ta phongdorakhi Perja miyam da so aina ka karigumba message am ta pininge ba maramdi sako bone important nate karigumba center na nagaga moi ga pistok ta ba khoi welcome ne ba moi ga shanti gi wari sabde welcome ne ba adu wai khoi samna ma phayam tang he solok pa matamda ai khoi ningon chakau ba kari kara amata leitana ai khoi thawaina pontha orga chap chana thengna ba ngasi gi khunai sigi imai be le khoi na chap chana lepi adu sarkar khangu Lakalamurum do ragle ba phibam asigi mata ngasi khwarman kaichel phambi imai bel singa Manipur gi ngamkhai lakpa yaroi haibagi khongthang gi saruk omo oina ngasi so mafam asida rally chalaba matungda Manipur gi governor amasung chief minister unaki satharaiba shanti gi wari se sigi waroisin je tangkunthra matoi da lokthokani na Bharat Sarkar na lepakpa sigi mayokta na governor da memorandum ama akoi pisin jai ado memorandum pisan basda governor da wari sanaba dudi taram no oi taurigum basung Manipur kaibadi kaihan biganu parja miyam ikoina machi yaningde apunbagi saktam je kaihan biganu haidana governor da koi yam phajana haijare governor masana su haire ngasi maksu chief minister ga maga wari sanai haidam sigi matang da aduna masida aikoi gi chapchaba phirep si lei governor na hai Nagaland da nagagi issue moina nagagi tongan ba tali ba se naga da oi Nagaland da oi adum talo Manipur gi governor ama oina ai Manipur gi parja amani aduna maram oraga Manipur gi saktam chi kaihandana thambada ai gi su chapchaba phirep lei haidana masamangna hairei loina chief minister gi maikai dagi su Manipur gi ngamkhai kairakpa yabagi oithobak leiragadi masamak Manipur chief minister ama oibagi phamliba pham asidagi masa mathanda resign tawjaduna miyam gi damakta thawai phawa kathokani haibagi chapchaba thajaba ma chief minister na ngasigi maibel singda thajaba phongdoraki governor unarba matungda khoi chief minister so mu nare chief minister su governor na hairiba wafam simak tamaga haiba matamda chief minister su hairakpada tasengna aina pangnun su non na tawba yaba nate ado akhoi kaidi kaidabida niyom chumna
तौगनी मसिदा लाना हेंजन कायरकदब फिबम लेरगदी ची मिनिस्टर फमदगी बो आई रिजाइन तौगनी हाइदना दुम हाइबिरई NSA IMगा इंडिया गवर्नमेंटगा अखोई शांति वारी सानबदी अखोई एक्सेप्ट तवी मखोई सु मंगोल ओबि ओबियो अदुम नक्ति ओइरगा कम्युनिटी सुना तारबा इरमदम मणिपुर असिदा मचेत लमा मखोइना वारी सानबदा मचेत लमा काइबे या लाक काइबगी फिबम लागदी अखोई लेन मतोय बीटी पाक्ता अवानुआई पोथाजरिबा अहलसिंगी माइकैदगिसु हाइरिबा इंडोनागा पीसटोकी वारुसे लाकपा मतमदा चपचाबा नागागी ओइबा सेटलमेंट अमा पीबगी अपाम फोंदोरखी नागाई सुजिगो मोइना याग्रे खलगदी मणिपुर दा थोकदुसे मिसी मिना थोकनी अमदी ममांगी थोकिबा असेंबली काइगिबदो अदुमाइना अमु हलपा याब्रा हैन खल्ली नागासिंगना हौरिबा इरांगिजु सेटलमेंट फसन तोबिजिबा गवर्नमेंटना गवर्नमेंट साइडगी अमन अमै कम्युनिटी सागननाबा इरांग सागननाबा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुपता कैदा थागा खोगतना तोबिगनु मसिमतंग हाइजगे मरम मसिना 1997 दगी इंडिया गवर्नमेंट अमसुंग NSN IM गी मरक्ता चाथरगलिबा पीसटोक असिना थेंखांग कयारक्ता मणिपुर गी अपुनबा सक्तम कायबा पिरकद्रा हाइबगी अकीबा मणिपुर मियामना ngasi फावबा मिपाइबा अदुमक लागली लोइनना पीसटोक असिना मरम ओरगा मणिपुर गी ngangफाइदा सोलकपा याबगी वाफम मचेर अमु फावबु यारुकपा मतमदा हौखिबा 2001 गी जुन ट्राइपल अदुदगी हेनबा मियामगी अचौबा इहोमा लागलोय हाइनिंगाय लेते मदुगु मथक्ता हौजिमा इखोइना लेजरिबा असिगुमलबा मणिपुर गी हाना असेंबली लेरमलिबा असिगुमलबा कॉम्प्लेक्स असिजु मियामगी अचौबा इहोदुदा मई फादोक्तुना यामना मियाम मिसी मिना थोकपा अदुमलबा इहोमा ओइखिबनी मरम अदुना हेरमसदा मणिपुर लेंगाकना अमसुंग इंडिया गवर्नमेंटना चपचाना मणिपुर मियामगी इहुल खंगना थबक तहौद्रगदी मरिक पिदगी मैजाबुई हौरक्तुना मणिपुरदा तंगदु लेतादबा फिबम अमा ओइरकलो हानिंगा लेते इंडोनागा पीसटोकी वारुस लापद मणिपुरदा थोगनिदबा थौदोकसिंग थोक्तनबा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF की अहिनबा फोर्स कया अमा इम्फाल सिटी की मरुबा मफम कयादा डिप्लॉय तौबा हौख्रे इम्पैक्ट न्यूज़ ना कोइन सदन येंगलुबदा काइसांपा जंक्शन मणिपुर स्टेट असेंबली चीफ मिनिस्टर की बंगलो ममांग राज भवन ममांग सिंगमैरोंगी मफम सिंह कंगला ममांग अमसुंग अतोबा मफम कयादा मणिपुर पुलिस अमसुंग मणिपुर राइफल्स के पर्सनल सिंगी मथक्ता CRPF की अहिनबा फोर्स कया थमजिलखिबनी NSN IM अमदी इंडिया लेंगा की शांति की वारी लोइसिलकपदा मणिपुर सोप यारुई हाइबा वाफम यावरकपा याई हाइबगी वाहौद मणिपुर मियामना संगसिलकलिबा तोंगान तोंगान खोंजंग सिंग असिदगी थोंगनिदबा थौदोक सिंग थोक्तनबगीदमक्ता अहेनबा सिक्योरिटी के सिंग थौरांग सिंग असि पाइखलपो ओइगनि हाइना थाजनरी थाजब याब पावगी लिखुलमगी मतुंगिना हेब्रोन लाइबा NSN IM की केमदगी लालोलोप असगी कादा चहुम सिविल ड्रेस सियन क्रे हाइरी पावगी लिखुल असिना मखा तारदुना सियन क्रबा कादर सिंह अदु ngarang मणिपुर की बॉर्डर लांसिलखिबग लोइना मोरे फावरगा चिनारोमदा संगसिनबा होनरप याई हाइरी लोइना कादर सिंह अदुना मखोगी खुसुकलाई सिंह पुननबा गाड़ी सिंहसु सिजनरप याई हाइरी पाव सिंह असिना मरम ओरगा बोंगयांग खुदेंग थाबी मसुंग जेरो लाइन सिंगदा सिक्योरिटी की अकनबा सेक्शन थौरांग लखटप मथौ तारे हाइरी इंडोनागा पीसटोकी वारुसिन लाकपद मणिपुर की अपुनबगी सक्तमदा अकाइब लाकनी हाइना मियामना पाखटपा तौबिगनु करिगुंबा काइबी याबु वफम हेक यावरपदा मियामगी महुत सिंदुना चपचाना थेंगनगनी हाइना सेंगमाई एस्टम कंस्टिट्युएंसी की MLA सु ओरिबा मणिपुर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की चेयरमैन आइस डिंगो न फोंदोरखले वाफम असी इम्फाल वेस्ट की खोंगामपाट खुनौ कम्युनिटी हॉलदा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर यूनियन नसिंदना यूनियन असिगी लिंखटखिबगी मंगारक सुबा मपुप कुमोन की थौरमदा हाइखिबनी MLA डिंगो न मखा ताना हाइखिबदा था असिगी कुंथ्रामाथोइदा वारुसिन लाकपा याई हाइना पानरिबा इंडोनागा पीसटोकी वारुसिन असिगी हाउजिक लैरिबा फिबम असी लेंगाक असिना कुपना यंगसिल्ली इशू असिगी दमक लमदम असिगी MLA मिनिस्टर सिंगना मतम पुनमक्ता मिकुप नाहोम सिंगना मियामगी दमक्ता लैरी मरमसिना मियामना MLA सिंगबु थाजब थंबियु हाइकी नाखलमरोमदा ngasi पांगथुकलिबा थौरम असिगी मतंगदा MLA ना मखा ताना हाइखिबदा मणिपुर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड की चेयरमैन ओरपदगी बोर्ड असिना सिनमि सिंगदा पिगदबा खुदोंग साबा सिंग निंगथिना पिबा हौरे वालौरिबा सिसु अथमा तमदा पिरगनि हाइकी ngasi tharom adugi manungsana MLA H Dingo amasung Posamam Jila Parisat ki member L Bobby no singduna u sar kaya su thaki loinana sinmi sing mithoi mihel aba masa masu singdasu khudol pot kaya piki
हाइबनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से काहनदब हाइबनी अखोई मणिपुर प्रजाना पामसे मसीमक्ति कायरोय हेदना आई थमजनिंगे हादि होजिक ओरिबा सिचुएशन आरएन रबिगा अनि एनएसएनआईएम गी मुइवागा अखोई वारी सनरिबा सिचुएशन सेदा आदि लेइबा इशू सिंगसे तमना तमना सुम एनएसएनआईएम गी कैनो सिंग से सुम आशा सिंग सुम काइथरकपसे अरु करिगुम्बा अखोई नहा मोइना एज ए मणिपुरी गी एमएलए मोइना करिगुम्बा मसीना अखोई मणिपुर की इंटीग्रिटी कायराबा मणिपुर सोलक तारगदी आई मसी की चपचाबी की थेंगनबा आई की साइट की आई अंगम लेवल आई होनजगे हाइदना आई माइना थमजगे इंडोनागा पीस्तो की वारस लापदा लमदम असिगी लेजरलबा लमसिंग अखोगी फिबा नुंदगी लाथोकान खिनबा सिनबा यारोय हाइना एनआईडीपी ना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन लसिंगबा लेंगा असिद थमलखली इम्फाल वेस्ट के तेरा कैथिल लैबा पार्टी असिगी ऑफिस द पाउमी सिंगुनबदा पार्टी असिगी प्रेसिडेंट ओरिबा डॉक्टर एनजीबी जोइना मतम कुइना लेरकलबा इशू असि लोइसिनबा होनरिबा खोंथांग तारामना ओई अदुबो नागा एकोट नत्रगा नागा इशू लोरमदाई तांकक असिदा मणिपुर मियाम की अपाम करिनो हाइबा हंगद्रिंगै द वारुसिन पुरक याबा ngamloi मणिपुर मियाम की अपाम असि एनआईडीपी की सु अपामनि हाइकी फोंदोरकी उनबदर सर याकीबा पार्टी असि वाइस प्रेसिडेंट आरके अनन्ना एनएसएनआईएम की वारुसिन पुरकपदा मणिपुर की एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी द आयत पिरक यारोय सेट असिगी लेंगाक असिना मसागी ओइबा फिरेप अमा मियाम द मयक सेंग थमा मथौ तारे मियाम की अपाम की मायोक्ता सटकीबा तारगदी लैरिबा लेंगाक असिसु लेबा ngamloi लेंगाक असिना लंदम असिगी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर सिंग ताननबा लंबी सिनगदबनी हाइना सुफोंदोकी Solution asi porokna ba hona bada wakhai nadringai da mamang da stakeholder ekoi si Manipur si major stakeholder amani haidana consider to bi bani adu stakeholder sing si tanaram dana wakhai na badi yaroi Manipur gi praja sing gi apam base NEIDP gi su apam bani matam punamakta NEIDP na Manipur gi praja sing ga loina duna chatkani NSNIM ga government of India ga wari sanama matam da hujik se ekoi Manipur soka da oragade hoi su one of the party when include to godam ne se NIDP माइकी दिसु कोई डिमांड तो जरिए द मणिपुरी पीपल शुड बी इंक्लूडेड एज अ सी कैनो सी द पार्टी मो इन मसे इंक्लूड तो गोदम से मसी सो कोई फिल तौर नत्रगदी हे एनीथिंग तौर पदा कोई लो इन इंपोज तौर तारगदी मदु थोलकदब से लोइन म की मणिपुर म्यान ngasi warong nan leeba leiba khoi gi kenu gi demand haiba tai hojiki khoi gi leiba mayam sing si manipur myam na pami ba wakhlol si matam sang hingjau sano khoi jati moina hingjar ko manipuri sing se masi kai khumno ut pipe se india gi ahan ba priority hai mathau oi masi bang de khoi na demand tawri se इंडोनागा पीस्तो की वारस लापदा मणिपुर की अपुन मगे सक्तम द अकाइब लैरोय हाइना बीजेपी लुसिंगबा सिंगना मीडिया दा खक्ता द लाउ थोकलिबा असि तोपियु मदुगी महुत्ता अइब सेरोल ओइना मियाम द पियु हाइना कोंद्रापम केंद्र डेवलपमेंट कमिटी की वाइस प्रेसिडेंट एम सरतना तक्सलखली वाफम असिंगसि मणिपुर पुलिस क्लब द पांगथोकी पावमिस गुनबा मदा सरतना हाइकिबनी महागना मखा ताना हाइकिबदा हौजिक सथरिब इंडोनागा पीस्तो की वारस लापद मणिपुर की अपुन के सक्तम दा अकाइब लाकनी हाइना मियामना तुम साब खंगदना लांगनरी असिगुम तंजा से चीफ मिनिस्टर मसा यावना बीजेपी की लुचिंग सिंगना सेंटर की लुचिंग सिंगना मणिपुर के सक्तम कायलोई हाइबगी थाजब पेरकली हाइदुना लैथोप असि असुब खोंगथांग नते करिगुम लैंगाक असिना सेंटर की लुचिंग सिंगी याका यंगलिंगैदा मणिपुर के सक्तम दा अकाइब लाकलबदी मदुगी थाउदांग पुंबा लैंगाक असिना पुगदबने लोइनना कोंद्रापम केंद्र डेवलपमेंट कमिटी नसु मणिपुर के अपुन मगे सक्तम की दमकता सबसाना लेप्तुना थबक तौगनि हाइकी अखोइना खुदापम केंद्र लेबा केंद्र डेवलपमेंट कमिटी की अखोइ प्रजाजिंग अखोइ नारोन खुदिमों अखोइना खंजगदोरी बसे अखोइ लेप्सगदोरी फिरेपसे मणिपुर ओइबा मसक नारिबा ऑर्गेनाइजेशन मयामने पुंजलिबा कोकोमीने लौगदोरिबा थौदांग सिंगदो अदुदा अखोइजु अचौबा थौदांग यागनी लोइना मखोइना तौरबा थबक थौरम खुदिमक्ता अखोइजु सरु यागनी अखोइ खुदापम केंद्र लेबा खुदापम केंद्र डेवलपमेंट कमिटी की मेंबर सिंगना अखोइ सपोर्ट तौगनी अखोइना खुदापम मणिपुर की ngमखै कन्ननब कोकोमीना संगसिलब खोंजंग खुदिमक्ता मणिपुर कवि यूनियन ना मपुंग फाना सवरकनी हाइना सिरोलमदा खंगलखलै मणिपुर द लाइब्रेरी की खोंजंग कंखननब की थौरांग ओइना स्टेट असिगी डिस्ट्रिक्ट खुदिमक्ता लाइब्रेरी सिंग सानब की खोंग थौरांग लैरि हाइना हेल्थ मिनिस्टर जयंत कुमार फोंदोरकली वाफम असि राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन सिंदना सेंदंग मखादा लोमाई पार्ट 2 द साबा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी नोने संगाबगी थौरमदा फोंदोकिबने थौरमदुन मिनिस्टर मखाताना हाई स्टेट असिगी ओइना नौना सेमलबा डिस्ट्रिक्ट सिंगदसो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी सिंग साननब थौरांग लैरे खोंथांग असि स्टेट सिथबगुम
तौरुरबा लाइब्रेरी की इहो असि हेना खुमांग साउसिनबगी पांदमदा पाइखटपनी लोइनना लाइब्रेरी खुदिमक मतमगा सुनबा मोंगदा सेमगनबा थौरांग लई मसिदा मफम मफम अदुगी मियामबु हेना खुमांग साउसिन थावा याउसिनना थबक पाइखटपगी तंगाई फदबा लई ngasi mafam asida sangaribा लाइब्रेरी असि मफम असि डिस्ट्रिक्ट असि मियामगी दमक्तनी लाइब्रेरी असि थवाई हापदा मफम असि मियामगी सावरबा थौदांग लई हौजिते लाइब्रेरी असि मियामदा खुसिनरबनिना मफम असि मियामना इसागी प्रॉपर्टी नि खाना सिजनबियो लाइब्रेरी असि बो थवाई हापना बो होनबा दलेंगा की माइकेदगी सु अंगम मतेंग पांगनी हाइगी लाइब्रेरी पॉलिसी हाबिदुमक्ति हौजुमक्ति लेत्रि अदु नतबदा मनमाइ चंगा लाइक पाननबा हादना हाइबगी मति वाखलोन तुकी मखाददि मयामदा लेरे अदिग लोइना अखोइना बुक ग्रांट पिरि अदुना मति बुक ग्रांट सिंग जे मोंग ताना चीफ लाइब्रेरियन मति खुथांगदा अखोइना मतम मतुगिना थारैबा मखलगी क्लब सिंग हाबिताइ लानाइ संसान सिंग थारपो लेरगसु मदु अखोइना एंटरटेन तोय सरकार की मखादा लेबा डिपार्टमेंट सिंग जे अमगा कोऑर्डिनेट तोफम थोय अमसुग तोसु तौरि अदुन मदुदा क्लब हेना चाव बिल्डिंग लेबा अमसु मदुदि हेना लेबा फिल्म जेदगी हेना फैसिलिटीज लेना तोगे जागेदी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हाइबम ले स्पोर्ट्स तोथोग यूथ अफेयर्स ना हाइबे सी मखा सिरिदा मदुगी अचौगम बखली इंटरनेट हापबा दे अमतो हाइबे मयाम अमसु ले मणिपुर की खुंगंग कयादा लैरिबा खुस्सा हाइबा सिंगना इरमदम की पोथोक हेना पोथोक पियो मदि मणिपुर प्रजा सिंगना इरमदम की पोथोक सिंगसी सिजनदुना मिपान तांगदब इरमदम अम ओहेनसी हाइना कॉमर्स एंड टेक्सटाइल की डायरेक्टर के लामली कामेन फोंगोखरे वाफम सिंगा से हफ्ता कांगजेबुंग लाइबा सिटी कन्वेंशन सेंटर द डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज न मणिपुर इंटरनेशनल एक्सपो गा मरी लेना सिनबा मैनीटेक्स साइकिल रैली दोपगी थौरमदा फोंदोकिबने मांगना मखाताना हाइकिबदा ngasi साइकिल रैली असि इरमदमदा पुथोकलिबा पोलम सिंगासी इरमदम की मियोई सिंगना पुन्ना थोंग मानना सिजनसी हाइबसकी पाउजेल पुबा साइकिल रैली अमनि हाइना फोंदोके साइकिल रैली असि कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थोंगाम बिसोजिन हफ्ता कांगजेबुंग लेबा सिटी कन्वेंशन दगी लमथागी लोइनना साइकिल रैली असि किलोमीटर 95 चलबा मतुंगदा लमोई खोनांग खोंगदा पंतुंगफम ओइखी साइकिल रैली अदुदा मणिपुर के प्रोफेशनल साइक्लिस्ट कया अमदि इमा इवेंट कयासु सर्वियाकी तोंगान तोंगान मा खुंगंगदा कोई पिसालुसा तौरिबा खुद चाहाइबा थबक तौरिबा मयामसिदा पाउजेन अमा सच्चबा अमदि इरमदम के पुथोक असि मयामसि मरांग कायना पुथोगा इरमदम के पुथोक असि अखोय मयामना पुन्ना सिनसि हाइबगी पाउजेन अमखक बिपुम खुदिमदे पिजबनी पुथोकपा यावरगा सिनबा यावरकांदा अनि मक्से अखोयगी थोंग मनना चनरिदमक्ता कोइना ngasi मनिटे सेक्रेटरीसी मसिगी हप्ता खंगजैबुंगी स्टेट कन्वेंशन से हौदोकचरगा मसिगी सिना अखोय खुंगंगदा हाइदरकांदा यांगथांगदगी रोमेजराउदगी पुक्रम बम खासंजेम वयें कुमन अमदी अदगी इशोक अमुक लालकांदा नौरेम ओइनाम माना फावरकांदा मयाम सिब लापकांदा अखोयना हप्ता खंगजैबुंग सिदिगी हौरगा तमोय खुनाखोंदा अरोइबा पुंग अनीदा अखोय पुनमुक थुमिनरकांदा अखोयगी लोसिनबगी मयामदो पाउजेन पीबी प्रोग्राम सिंग असि सुमाइना तौरगा समजिनजगनी लमदम के अचौबा नुपी लुपसिंगी मरक्तमा ओरिबा ऑल मणिपुर वुमेन्स वॉलंटरी एसोसिएशन अमोवागी कुंथ्रारक सुबा मपोक कोमोन पांगथोखरे जिएम हॉल पांगथोकिबा थौरम अदुदा लुप असिगी प्रेसिडेंट वाई कुंजरानीना इंडिया गवर्नमेंट अमदी एनएसएन आईएमएनी की मरक्ता सथरिबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की वारुसिन पुरपदा अमोवाना तरामना ओई तौबदबो वारुसिन असिन मणिपुर की ngमखैदा सोगलकलबदी मणिपुर मियामगा खुसमनदुन अकनबा खोंजंग संसिंगनी हाइना फोंदोके मांगना मखा तारदुना फुरुप कयाना पुन्ना खुंदामिनबा लमदम ओइबना लमदम असिदा थोकपा थौदु वाथोकसिंगदा पुन्ना थेंगनमिनबा हाइबा असि अमोवागी वाखलोनी फुरुप कयाना लेतेंगलबा लमदम असिदा इंडिया गवर्नमेंटना सथरलिबा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी असिदगी मियामना मेकअप थोकपा मतम ओइरे आइखोइ मसेल अमतो ओइना पुंदुना अमदी नुंगसी साना लेमिनरबा मतमनदा मापानगी खुद थिंगजेलकपा ngamloi फुरुप मसेल यंगथिननबा कामसिलकलिबा हु असिदगी ngakthoknaba akhoi masel amatu oina leminarsi haina phongdoki इरमदम से सेसिदा कोई पुन्ना नुसी चानना लेमिनसी इंडियाना थाइबा डिबा एंड रूल पॉलिसी से अखोई मसी मुन्ना खंगमिनरा कांदा अखोई मसी अखोई पुन्ना हिंगमिनरगदी अखोई पुन्ना नुसिनरगदी पुन्ना थेंगनमिनरगदी अखोई की पांदम खुदिमक फंगनी लाकदोरिबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट सिगी मातांग सेजा अखोई करिगुंबा होय एनएसएन आयंगा इंडिया गवर्नमेंट गा
यासनबा पुरकपा हाइबसे अखोइसु यामना पामी तबदबु अदुगी यासनबदा इरमदम से मणिपुर से कंगले पासे सोकपा तारगदी अखोइ अमोबा अमा ओइना अखोइसु अंगम थौदांग लौजदुना मणिपुर मियांग लोइनाना थेंगनबम थोपा इंडिया गवर्नमेंट की मथक्ता थेंगनगनी हाबा वाफनसि थमजरी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कमांडो अमसुंग तरामंगा सुबह सम राइफल्स के अपुनब कांबु अमना KFCP पीपल्स वार ग्रुप की एक्टिव कादर अमा फारे हाइरे फारबमी अदुदी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के सगोलमांग पुलिस स्टेशन के मनुंग सनबा युमनाम पालो मनिंग लेकाइदगी सोइबम मालेमगान ममैते एलिस लवर सही कुंथरा तरेट अपोकपा लेखेदरब SCI मने इम्पैक्ट न्यूज न फम पाव की मतुंग इन अखनब पाव मा फंगबदगी इम्फाल ईस्ट के DSP ऑपरेशन केस हेरोज की मियांग मखादा इम्फाल ईस्ट कमांडो OC वाई शक्ति सेना लुसिंगबा अमसुंग तरामंगा सुबह सम राइफल्स के अपुनब टीम अमना ngarang tel pumarirom tabu matamda yumnam palo thongkong dagi fagat bangam gibani soibam malim ngan bamaitai LS lava hariba misak asina private school private hospital government office pharmacies dukan amasung misam singdagi paisa khaibada amasung imphal manung da lebe dukan singdagi lupa lising manga lokotpada senai haiba khangmangam le su hairi faraba malim ngan ba dagi mobile phone amasu phangmangam le hairi Oktober kumapan gi ayupung taruk kaminit tarahundu gi matungdagi hiyang gi nini panba sangmana numin asida miyam na ningol saku binaba akom luf kanglay pa kichirulamana kangalakli. Manipur lengang na tha sige kunipan gi kutramatay fawba Manipur gi tongan barut singda Manipur State Transport ki bus sing ayupung maridagi numidang pung taruk fawba thabiyu haina United Women's Right Defender gi member aribam thoibina lenga ki puning sing silakli hiramasi gi mata ngasi Manipur Press Club tapang thoki ba pawmi singuna bamada thoibi na makata na hai maitai singi khwaidi gi sauraba kumayam oiriba ningol sako bagi tharum asida ina kaira khunba imung singna atang gari tongduna chanari adubo masage gari lejadaba ningol singdi numin asida chako ba yauna laba hona bada awaba ma oiri marun numin asi passenger gari ayamba chenadaba asina maram oiraga makhoi Miyoi kayada kudong sadab ama mayunari maramasina Manipur lengakna lupasina haidibun marini asida bus singasi thabiyu lunana ningol sako bagi tharumda kudol port pibada sangdam nabagi sanabi amalai asi thadok piyu madugi mahuta iram damasigi pothok oina kudol port pibiyu haiki nakalamarumda Manipur da handak khurak hangdana hangdok narliba lanai microfinance bank asisu lengak asina mieng sangbiyu asigumba bank kaya asina landam asida noman kangdana wathok kaya thokle haiki sida araiba midi magi leijaba zip car tawraga chatkhare adagi aikoi si leitaba lairabana masing yamba lamdamni aduna leitaba singdudi awaba ma oi ayuk pung mari dagina numidang pung taruk phawguse basigi aikoi chathok chasin gi ningol oi bising sida khudong janangai aduma khaktang sarkar na sinbiragadi yamna nungai jagani na khanjai lamdam sigi aikoi gi lairaba ningol oi bising sina honorable chief minister amadi sarkar saisida aikoi na ningon jakubagi khudol loina sarkar sidagi aikoi na nijabani adu sarkar na su masigi khudon se pibi gani na khanjai sida araiba midi magi le Ningol sako ban naksilapag iruina na Manipur Handloom and Handicrafts Development Corporation Limited na sinduna numit taruni sa tagadaba Handloom and Handicrafts Expo 2019 ngasidagi wangkay angom lekay gi Wall United Youth Club tahawdokre Expo asi dalam damasi ki tongan ba handloom amasung handicrafts ki pothok sing yawba stall nipu hangle Expo asi hangdok paga mari lenana Manipur government ki handloom amasung textile ki joint director su oriba Manipur Handloom Handicrafts Corporation Limited business manager elangmam GTN na fongdor pada state asi ki handloom amasung handicrafts ki pothok asi promote tauna bagi pandamda Expo asi pangthok pani haiki Ministry of Textile की मखारा लेबर डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडलूम अमदी डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडीक्राफ्ट अनिगी सेंथंग सु यावना अमदी मणिपुर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की सेंथंग मसागी ओबा ऑन सोर्स यावना पांगथोकपा अदुम मखल की मेला अमनी मेला पांगथोकपा हैबसे मणिपुर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की मसी कॉर्पोरेशन की दमक्तरी मसी तौदबा यादबा मरमदी फिसालोंसा तोरिबा अमदी को चाहेबा हैबि तोरिबा खुदिमकसे मखोगी ओबा मार्केट प्लेस मा अखोइन थीनब होनबनी अदुदा नतना अखोइना मार्केट की लमदसु अखोइ थबक तवी अदुगम थबक मयाम सी मार्केट की थबक मयाम तौगम मतमदा अखोइना कुमै हराव खुदिंगी सिगम मखल की मेला पांगथोकपा हैबसे अखोगी तौदबा यादबा
Maitai singi khwaidagi sawba kumai ama oiriba ningol sakobada mamal tanglaba miramgi pot pinaduna hidanabagi sanabi toktuna asengma mabung ngokwa mase masalgi nusinabagi kumai ohelasi haiba posta campaign ama Thawal district ki hairok ta hokre campaign as ningol club hairok amasung people's action for change anina khusam naraga hawdoki bane Ningol Club Hairo ki office ta posta campaign adu haudok pulaba matung da Ningol sakobagi nunggi ba pauzil pi ba posta kaya constituency adugi mafam singda thetpagi thabak sathaki Mausa lairembi ne PB diba khodol singniyom sumna sijnaduna sel thungi phibam phaba lamdamam ohelasi haina health minister Jayant Kumar phongdorkli wafamasi anir subo oina state ki thakta nomagi oina pangthokpa Banana Festival haudopagi thoramda phongdokibane Anirk Suba Oin State Level Banana Festival Organizing Committee na Sinduna None District Longmai None Common Ground da Pangtu ki Bathorum Adu the Minister na Makata na Hai Landamasi da Mausa Lairembina Pambi Kudimak Hek Thaba da Haubang Amba Laivak Lahousing Pibirami Adabu Suba Noma Wat Pamasung Atan Bahaibasina Maram Oiraga Laira Bahaibad Ohele Maramasina atan mathadoktuna mausana piriba khudol asi sijinaduna sel thumda mipan tangdana bahonasi asigumba thabak tharum sing paikhat pada lenga ki maikai degesu angamba mating pangani ngasi phawbadasu pangduna lakli makhatana su angamba thakta praja sing yaifana babating pangduna yaifana ba paikhat pa yaba thabak tharum singda paikhat kani haiki tharomadu the guest omaner gi warul piradun lok sabha ki MP Dr. R.K. Ranjan hai Lapoi haibasi chaki mahut sinba yaba chinjak makhalamani lamdamasi gi maroi basinjak oriba phau amadi atai mahi marong kaya kharadi sabagi sang yamna wanglabadi hauba amasung ningthina mahi marong panma ngamde adubu lapoi pambi asidi 50 degree Celsius ki mathakta sarabasu ningthina hauba ngamba amadi mahi panma ngamba pambi oiri State asida phangliba lapoi amasung lagi pothok asi ayambana Tamelong amasung None gi area singa sidagini asigumba pothok asi hena marang kaina puthokna bahona si haiki I irongdam lepchage hadna haibase irongdam lekbi haibatar you should learn how to live kama to hingada gi hona bitawani thabak am to bakan da kama do akoi chi unified body am oido yaroi aduna madu oina bo hona ba haibase madu akoi to bom tho e bako aduna ngasai ai mindol ai hangi sila phoi je karino local la phoi je karino hangbagan da hai mitai la phoi ne hai no mitai la phoi hai gano how la phoi hai gano Manipur la phoi hai o So let's try to change the nomenclature. Kadowe na maduna mano maduna akhoi lei bakil mindset. Chinga masun tam ki barrier ma lei bidong lei ba sin mitai ni sin kuki ni sin lagane ha ba che kau tho ko. We are all living creatures. Sin jaga si ni da koi plap akhoi ki chawmin dar bang akte ne ko. Plap hing min dar bang akte ne ko. Kai na sa ke ne itihas sa ke ni. Sagol Bandalaiba Sagolman Youth Development Association SYDA Club ta hayeng October kunmanga se mau kai thel hangani haina club asigi secretary Arambam anauna phongdokre hirmasigi matana club asida pangthoki ba pawmi singuna bamada Arambam anauna makhatana hai lamdamasigi singama sung tam ani gi marakta afaba mari ama sagana bagi pandamda organization asina mau Imphal Market Coordination Committee ga kusamnaduna hayeng nomagi oina hangadoriba kaithel asida lamdamasigi miyama lakpi haiki Maui Imaibel Sensi Singna, Tungi, Apogi, Lungi Sarata, Amadi, Masama Sing, Kasita Moisu, like Sutamiba Yori, Policy Mating, when we don't come to honor Pada, Apogi Nagadan, Lenda Leva, Apogi Nagaland, Angami, Hariba Jati Singasina, Apogi Lejariba Mau, Sinau Singasibu, Common Bagi Kudung Sab, Amadi, like Sutam, Kudimata, Ayat Pasupi Virapa, Simpuna Maxi, appoint a new item of the gate, Apoju cover Kagasta, Kaido newspaper, the power of the gate, Tenazara Kodegi, Hariba Posi, Adu the Apogi Sogoman Youth Development Association, Apogi Sogoman Prajada, so common May Idana, Haiba Wakalona, Sida, Apogi Sigi Posi, Pangtok Sabane. Laumis in a putok liba potok singasi, Sendong Leba Madi, Miam the Palm Lava Port Ama Ohengi Hyderabadi, Potok Kudima, organic product Ohen Mamatok Tari Haina, Agriculture Department Director Laltan Pui, Bang Song Fongdorkli. Wapamasi Manipur Small Farmers Agri Business Consortium, Amadi Green Growers Manipur Imphal is an in the Sinduna. Linking farmers to markets, Haiba Hiramda, Poropata Labor DIC office, training hall, the Pangtokiba training program, Amada, Haudopaki Thorna Pongdokibane. National Institute of Agricultural Marketing, Joypur Gimiang Makada, Pangtoki Bangasigi Thorum Aduga, Marilena, Director Laltan Pui, Bang Songna, Makatana Haikibada, Manipur Apik State Am Oibana, Lomi Sing a Sinpamam Bakat Pamatamda, Lambarang Kai de Bagi, Awapa Malady.
lam leitaba asina Manipur da achauba industry leibagi chang asi yamna watli maram asina Manipur gi miyamna puthokliba pothok khara asi magul lehenba mathaw matai tharumaduda saru yakiba Manipur Small Farmers Agribusiness Consortium gi project coordinator MS Khaidim na makhata na haikibada laumi sina pot yonba si hena araiba mongda yona na farmer producer company kaya linkhatuna group oina honaba ama changi masigi matakta miyam na pamnaba matam gi oiba pot sing ningthina thaba masung mathau tai haiki farmers producer company asina kariguma achoba project ama tawge ha matamda akhoi term loan ama changi bank ti loan loba bank tagi loan loba haibasi security yaudragadi bank na piningde small farmers agribusiness consortium asina farmer producer company dugi behalf ta aikoina up to maximum of 1 crore ni project taw matamda aikoina guarantee piraga thabak si tawhanba ngamni in the big states like Bihar, Punjab and all these places the cultivable areas is in lakhs and lakhs of hectares. Here in Manipur, we are a small state, it is just in few lakhs, so we cannot compete with them in terms of production. The only way for us to compete with them is going organic, different from everybody, and as the people have become more health conscious, the demand for organic product is also increasing. Manipur asi mipan tang na hingba state ama oiraba matamna da saukhat pada mangzil thaba ngamgani haina Manipur Handloom amsung Handicrafts Development Corporation Limited ki siamen S Rajana fongdokre wafam asinga sim Manipur State Government Development Corporation Limited imphal gi makha da tha taruk supna vocational training program phangkraba training maftrada tailoring embroidery amasung fly shuttle loom yanthokpa ki thorumda S Rajana fongdoki bani Sagolman Tera Lakurapam Laikai, Nainasang Community Hall, the Pangto Kibatorum Adu S Razina Makatana Fongdo Kibada, Manipur the Ladyba, Miamna, Mapangi Pot Say Laiduna, Sijanabagi Mahuta, Lamdamasi the Putopa, Potok Sing Sijanaba, Tarabadi, State Asiki Miam, Pumba, Sakwat Minabangangani Haina Fongdoki, Toromaduda, Trainee Singda, Certificates to Kusinaki. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯜꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯠꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯎ ꯂꯤꯠꯂꯤꯕ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯤꯠꯂꯤꯕ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯁꯜꯋꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯥꯔꯤ ꯁꯦꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯆꯜꯁꯤꯡꯅ ꯁꯥꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯦꯂꯨꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯠꯂꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯜꯁꯤꯡꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯨꯃꯟꯗꯨ ꯈꯪꯍꯧꯔꯅꯤ ꯃꯦꯅꯤꯇꯦꯛꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗꯒꯤ ꯂꯝꯕꯣꯏ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡꯔꯣꯝꯗ ꯍꯧꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ 1,900ꯒ ꯀꯣꯜ ꯐꯤꯁꯥ ꯀꯣꯜ ꯄꯤꯈꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯟꯗꯛꯁꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯐꯤ ꯁꯥꯖꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯒꯠꯂꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯊꯥꯗ ꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯦꯅꯤꯇꯦꯛꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯜ-ꯏꯆꯦꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯟꯖꯦꯟꯒꯅꯤ Malamgi mafam atida pangthok nabagum Thawal district Sukunipala suba World Mental Health Day palon tarumngasi pangthokre palon tharamadu district mental health program district health society Thawal na sinduna Thawal wamatabada leiba Waikhom Mani Girls College pangthokibani Tharamadu mental health promotion and suicide prevention hai hiram da pangthokibani tharamadu da DC Thawal El Bandanan hai Housing is Sakwalaba matam adu nupa amadi nupi ki khenaba wakal thadopa matam oire Sakwat pa iram da mama ohen bada nupa amadi nupi animaki shauraba thaudang lai haiki Vessler of Vocational Food Processing and Engineering na sinduna namit humni supna satagadaba ahan food festival Kaksing district ke Khaman College Kaksing constituency ki MLA Yengkom Sursandra na hodokre festival adu da tongan ba food stall tara hangki Thawbal gi Babo Bazar BDF post ki SIY Anil Kumar na lusing batim amana food petrolling salingaida Babo Bazar near ATM Buttagi Mioi Amadagi Mapal Levakto Saba Aina Yadaba Win Surup Kaya Fagarpungamkre Farabami Adudi Moizing Mina Bazar Dagi Muhammad Hasim Saini Putre Apopa Muhammad Fazuma ni Mahagna Win Surup Box ni Pumanga Packet Win Lissing Kunitoiga Chama ni Pune Faraba Muhammad Hasim Makata Buhang Pong Satanaba Thawal Police Station da Kusina Krehari National Disaster Response Force NDRF na Ningthem Pukri Mapal da Leiba League of
Kelo Patriots LCP ga kusan naduna National Disasters ki matangda Community Awareness Program amang si pangthokre ningthem pukri mapal pangthokiba awareness program aduda Arunachal Pradesh ki doimukta leiba taranthi suba battalion inspector Johnson Marnu Singbatim amana miamda Juahaba ising isaw mayulangpok yauna tongan ba National Disaster sing dagi matau karamna ngakthok kadagi loinana kari section thaurang sing lahot kadagi haibagi matangda demonstration utuna miamda khangan ki asumba community awareness asida ekoina hauji prithibigi mafam khudimakta yamna khudongthiba yamna maru issue mo oireiba mahusagi oiba khudongthiba adugumba thonba khudongthibasing samna habada maruina yuharaba aduga ising ichau aduga maihok langpok adagi atopa mayam ama laikhre aduga akhoi manipur dadi maruina ising ichau ga yuharaba haibasina yamna maru oiba adugumba program akhoigi khudongthiba ma oibanina masigi matangda henna miyam khangnaba aduga maruina demonstration ga loina na ngasi pangthok chawgadoriba asumba program si haubuni National Health Mission ki makhada Susambu District Health Society na sinuna Global Iodine Deficiency Disorders Prevention Day pangthokre safeguard your physical and mental health by consuming only adequate iodized salt in the right way haiba thimda Susampur gi CMO hold the pangthokiba tharum aduda Susampur gi DFWO Dr. T. Jam Thailand NCDCL District Nodal Officer Dr. Thangla Wamlal Hausel Susar Yaki. Housing Sanabagi Pauda, Kuntramangar Suba N Hazari Amasung Dr. N. Tombi State Polo Tournament AR Polo Team Amadi MPSC Polo Team A Ani Mai Pakre. Polo Tournament sing kasi sanaki mamapan suba metsa AR Polo Team na 100 Aval Polo Club Langzingbu Panjal Taratret Mangada Mighty Bapiki. Metsa si the Mai Pakraba AR Polo Team ni Sandaro case Sandra Kumar na Panjan Mapal case Susilona Panjal Taruk Aduga case Premanada Masung Riakat Alina Panjal Amam Sanki Satrali Polo Tournament Siging as Sanaki Batara Suba Metsan MPSC Polo Team A Gisandari Y Binoy S Bimol T Rosan Masung M Devanatna Panjal Mari Maria Duk M Surjina Masung Y Vivekananda Anina Panjal Amam Sanduna Ivudo Margin Polo Club Hangang Buyama Laksena Panjal Taranipan Sino the Mighty Bapibangam Ki Manipur horse riding and the polo association in Makada Satariba Polo Tournament in the Manipur Getonga Mapam Sim the Lava Polo Team Kuntra Marina Saryari Hayamakata Metsani Sanagani. Mapan Suba Kangzam Karnazit Memorial 2nd Division Football League SFC Tera Korajam Lerek Mai Pakre Imphal West District Football Association in Makada YWC Malom Sinduna Satrali Football League Asigi Ngasi WYC Malongi Sanabongda Sanakiba Taranthi Suba Likta SFC Tera Kurajam Nerakna SDC Samurobu Panjal Mari Ani the Mighty Pibangamki Metsasi the Mai Pakraba SFC Tera Kurajam Nerak Sanaroi Tis Singlembana Metski Humpunito Humpumari Amasung Marifu Subamin Sing the Panjal Ahumaduga Ice Bonzit na Metski Humpunipan Subamin in the Panjal Ama San Kibagolena Mighty Ora SDC Samorogi Panjal Ani Aduna Metski Taraitu Subamasung Humputur Subamin Singda Ice Rakis Amasung Nitis Anina Sanki Imphal West District Manung Sana Labor Football Team Tarin Saruyad and Satriba Football Asigi Hayeng Sanaga Tabatara Hom Suba Lecta NISC Leiden Zamama the SYPA Awang Samai Anina Lamba Taunaragani. Mga Suba Sri Gopal Deva Kang Tournament ki Sayompu Suraba Singi Oiba Super League Kang Tournament Yaskul Kangkut Mai Pakre Yaskul Kangkut Sindana Ngasir Sana ki Kang League Asigi Ani Suba League Yaskul Kangkut na ahan bahaf ta Panjal Tara aduga ni sumhaf ta Panjal Tara mga puna Panjal kun mga aduga Lako Kangkut Kongampa na ahan bahaf ta Panjal Ani Ani Suba haf ta Panjal mga puna Panjal Taruk Panjal Tare San Mangamki Mets Asida Ya School Kangkut na Yama Laksa na Lako Kangkut Kongampat pa Panjal kun mga tare tamay ti papiki Manipur ki tongan ba mapam sing de lapa Kangkut tare na saru yari ba kang lig asigi hayang sanaga da balik singi ahum sumesta Gopal Deva Kangkut Ya School masung Nambol Bamdia Kangkut ani nalamatang naragani.
Nifumathoi Suba National Masters Athletics Championship Manipur na yumbu iduna matang sahi February 8 taramari fauba pangthoklagani hairi. Kumalampak Sports Complex ki Menu Stadium da pangthokadaba championship asida Manipur ki team ama semnanaba trial selection ama chaliba sahi second November taramatoi faubada Kumalampak Sports Complex ki Menu Stadium da pangthokani trial selection assistant yaning ba Manipur ki Masters Athletes singna November 3 faubada Mingzal form pisilapa yaragadi haida Manipur Masters Athletics Association ki secretary na thadorpa cherola merkangalakli. International Federation of Bodybuilding and Fitness IFBBF na sinuna na bimamang adagin ipan fawa Dubai da pangthokadariba Mr. World Championship 2019 da Indiagi bodybuilder team da Manipur da gitakhelambam dusana masung akoizam Ratan Kumar sat yargani loinana Indian Bodybuilding and Fitness Federation IBBFF Manipur unit ki vice president odiba Manipur PWD ki chief engineer odiba Nomai Them Norenso Indian team ki official udasar yargani ngasi Nomai Them Noren office chamber da pangthokiba unabada mangna hai International Federation of Bodybuilding and Fitness IFBBF da Indian Bodybuilding and Fitness Federation asi register tauba federation ama oina World Championship asida India gi sandaru tarani thoi ki manungda IBBFF Manipur unit ki sandaroi ani asi saru yabaga lona Indian Navy gi maike de Manipur masa Moirang Them Robi maite isu yauri ngasi pawmis unabadu da Nomai Them Nore na makata na hai ki bada Inkum Zalis ngani kunda Japan gi Tokyo da pangthokadoriba Olympic Games da bodybuilding sangdam na bada su saru yaba gi oithokpa leire adubo Olympic Games da lebak amana bodybuilding samdam na ba yauba yaba gi amata ngaira ba lambi ase International Federation of Bodybuilding and Fitness IFBBF na athlete tauraba federation singna oigani haiki Akoi jam Ratan Kumar Singha Magna participate Tawdoribasina international level da 85 kg below aduga anisubada takelambam Dusenta Singh Magna participate Tawdoriba category na weight 95 kg below the participate to bigadabni masana si yaururba matungda akoi halaklaga hanaroi kaya amasu Aurangabad ta handak pangthokadoriba tara mangadagi tang taranipan November gi masida pangthokadoriba player kaya amasu akoina khangatare makoising asi Diamond Cup haina ningsi kawi second edition ni Aurangabad pangthokadoriba asina Marisuba Interschool Thang Ta Group Competition ngasidagi pangthokpa hokre Kanglei Indigenous Martial Arts and Cultural Societies nisidana Kumalnapak Sports Complex ki multi-purpose hall da ngasidagi pangthokpa hokiba Thang Ta Group Competition asigi hawdopagi asama thoromadu maidingole sema sana jawba ki Marks ki President N Ajit Kumar masung MU ki Professor P Gunindro loinana lamdam asigi Thang Ta gi lamda masak nairaba oja kayana saru yaki Thang Ta Group Competition asida Manipur ke tongan ba mafam singdagi lakpa school kun mathoi na saru yabagalena school amamdagi nupa masa amadi nupi masa sandaroi kun manga punna sandaroi samngap kun manga na saru yari ningsing mathok taraba matamdagi hauna Manipur ge apun sakta mamadi ningkha tamna leina ba hotna bada Thang Ta na asoba ngaklo ama oiduna lakiba lamdam asigi ipai pusingna kunai asigi damak thambiram laba Thang Ta masana si ngasigi mirol na sanaba yabra Yaraba masana ama oiri haina ngasigi thoromadu da sar yakiba maidingu leise masana jawbana miyam da wafamasi thamki Akogi lairiba lainga Thang Ta ri tamne simusinda kai haina aduga tapi tamina ba oja se thapte haiba oja si leite haiba se ko sa haiba se ta da suke mati umaite aduna masi ai bagi dagi su ai utau ki bas ki sinau si aduga masida stendi chongmiri ba Thang Ta ki oja se baya ba punsalaga ai koi leini ba lainga sida ai koi art and culture sports ta singada thadai ba paisa si hackathon koi ai wakhanda masi ai koi taksan ni si adagi school singa Thang Ta ki oja thada ba masi kari gi do thabam thoka ba haiba si ko se ai koi taksan no toi ai bagi dagi su ba do ma thajage Haujilo silapada mariba pamana Indonaga pisto ki warusin purakpada Manipur ki integrity kaibi yaroi haiduna khoiraman kaitel ki ima singna thulaktuna section khongsat satkre Naga pisto ki warusin lakpada Manipur da thondema thodo sing thoktana ba CRPF ki ahen ba person sing
Imphal City ki maruba mafam singda deploy tawba hokre. Naga solution Manipur ki apun magi saktam akai ba lakani haina miyam na pakat patawbiganu kariguma kai bi yabo wap mamhe lakpada miyam gi mahut sinduna chapchara thenagani haina MLA Dingo na phongdorokli. Amasung Manipur da library ki khongjang kakhanaba ki thaurang oina step asigi district khudimakta library sing sanam ki thaurang leiri haina Health Minister Jayant Kumar na phongdorokli.